namkena kambe ka Master Xitsonga analyst chanele gaze ngomi swi to tshama isuku kusuka namuntlha of course hi ta hi khe hi vulavula hi kokwani Fonyonyo kokwani Chauke leyi nga ta hi khe hi linka na Gladys Unbreakable na vito ra khona na matimba zokundleka yena Master T na mina no hlamala na ha tshamile na kokwani Chauke vhele yi nga fika yi tsala this post endzhaku loko of course yi tege or yi be screenshot xa post leyi nga fika yi tsariwa la hi Gladys Unbreakable la nga fika tsala ku ti-influencer ta n'wina ta ka Gasa va teke nhlahla ya n'wana loyi malaki swi hi ku hi tiva Xitsonga xini va teke malaki ya yena okay a va n'wi user and lava va hlayisaka n'wana loyi a va nga swi voni ku vo phuntisiwa ti-influencer ta ka Gaza ta riphuntiso n'wana loyi a tlakuriwa a yisiwa ka Mr Price a xaveriwa swikipani swo chipa a xaveriwa KFC a yisiwa na leswi a va ha n'wi tivi futhi a ridzi swi tluya tiposta swo kahlekahle kokwani sweswi yi thekini kokwani Chauke swi va kha swi tiveka ku loko kha ku chingiwa hi sweswo so ku chekiwa ka ku chingeriwa ngona kokwani ngopfu na Chauke and stuff like that hence ni referencing even ka the previous video liya loko generally kha yi chingela ti-influencers in overall kha yi kombisa ku ya loko ri ve nge hi koti ku pfuna vanhu a va swi tshiki nkoka a hi hlamuleke gwavulani swi hi ku munhu i fika a responda ka and stuff like that yeah so and then yeah kokwani Fonyonyo leyi yi tsala hi post leyi nga hi tsala ku loko u ni hlanganisa na sesi loyi ni nga ku tlhavela 3,000 rand a ni nge vuli ku ri ni kombe hi wena loyi ni lava ku n'wi dyondzisa mauhele guys ni kwala John loko u n'wi tiva 3,000 cash a ni joke proper hi mina location inbox leswi of course hi nga fa hi tsala swona and then from there yi endla a live I think ho hi teka so a hi sunguleni hi faka live ya yona and then swo tala hi ta hi khe hi swi reference swa side ra hala ka Gladys and stuff like that okay let's go ni na majahani ma mina lana ne yibo lava vo ngo Thabang i tekeliwe tilaki mi nga loyi vanhu kumbe mi rhumiwa hi vakokwa wa n'wina ku ta jamuka mi pfumela swin'wana a swi ta mi onhela swa ku tala ni borhe mati ni duma before ni tivana na Thabani ni duma Thabani a nga ri kona so ene Thabani ni nge n'wi tshiki loko ni vuyela ku n'wi xavela mpahla ya khisimusi ndzi endla live yi vona mi vulavulaka i kumekini luya i kumekini a vuya Limpopo i kwala Joni i very ku hi la Thokoza hambi hi Thokoza la i kwala kusuhani hi ta ku fikela ma vona ku ri i famba i rhumeriwa i fika i tumbela hi rintiwo mhaka ya rintiwo leriyani hi ku kuma straight a endli swi swo huwa hi ndamaka mampela i nga fiki leswi i nga swi tsala laha swi hlayiwa ku xwela mi ni ku byela straight kwala yi nga kona wa xwela tshame vona munhu a tekeriwa live wena wa xwela a ni swi tisi ndzi kokwa wa yena daswo a va na vutivi so hina hi swi tivi wo hlamula mara guys swi possible I think u tshama u nghena comment yin'wana ka channel before I continue let me reference it here and coincidentally I vulavula about the same topic as you can see ka le video ya Thabang ndiyo va ri malaki va tekele and stuff like that as you can see so ku fika ku nghena comment yin'wana from Cross Makhobelela yi nga fa yi kombisa ku mhaka yo tekela lana tilaki does exist you are a good example you are running solo and your relevance is everlasting leswi of course I fika yi kombisa swona so I was like question leyi ndi hlekete ngo mara ni nga ni tekeli malaki va ri njhani na mina like swi ni confuse ngopfu and stuff like that swi vuye swi vuyeni kambe ku na comment yo karhi a ti vuyini lava nga kha kombisa ku a swi possible commentani belo swi possible mara i nga teka malaki ya munhu like is that possible mara or Thabang mi balo mina ni ku twisa ka mina futhi ka video leyi a ni kombiseni ku twisa ka mina ni twina ku a ni nge vuli ku ri o va na a talent swi ko tlanisa no ofika somehow vanhu va n'wi tsaka ni nga vula tano mina ku hi mina you see you need to understand ku by sweswo hi vula ku i fika i oka talent ya munhu loyi yi ta ka wena I mean like malaki lama ma ta ka wena sort of i ma oka kunene not ku ma destroy completely like maybe nga swi reference hi side ra vulo hi vula ku i fika i ma oka kunene so a ni swi tisi ndzi wu kokwa wa yena daswo a va na vutivi so hina hi swi tivi wo hlamula ta kanjhani kahle i swi tiva we swi ri exactly a hi fambeni londri a kota ku tirha my sister keep working ane
Yeah, I don't have cash here, but don't worry, I'm still here. Ne? Yeah, I'm in a lot of so loko hi ri Joni a yi tshame mukhokhweni ya wa hetela hi ne beef ya section yene hi kota ku nghena hala ka ladies hala hi tele ku dya mali kahle kahle hi nge fiki hi ku tirha tikarata hi nge fiki hi ku hi le Joni i vula ku tshama xiphuraphureni la i hlasela la i phikizanaku na makondlo loko i fanekele i tlele ma ku dya swirhendze Joni ta hambana loko na mpfula yi nga swi tivi i ya tshama kwini wa yi vona mara Joni ta hambana laha hambi yona u yi i tlhoko ya Joni nonweni ya a nonweni na vona loko mpfula yi teketela bavu lan'wana loko i tlele i gongondela hi mani i gongondela hi mani a ku yini laundry that's wrong Hey, yeah, okay, let's go to side hala ka ladies. Yeah, so fike hi vona weba xi indicated ku ri post a yi navita ende swi voni hinkwenu ku a yi navita unless if no ni nga tivi kokwani foni kumbe njhaha yo lava attention na ni twina ku maybe yo lava attention of serious swilo leswi yi fike leswi yi kombisa ku leyi post a yi na vito ra munhu handle ka ra thabangi and if ku na loyi a nga tshama a ya ka Mr Price a xa mpahla a tila na swilipi ni teke this post from there ya blah 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 and stuff like that yeah in overall leswi kha kombisa swona and stuff like that. Yeah, and then when she further on indicated, so what, I'm ready for war, mavon. Van pfuka okay. Mi ta va mi ku a ni kahle na penga. A ni chavisiwi hi vafana mina. A ni chavisiwi hi vafana mina. A va mi bifa everyday a hi nga hlamuli. Reason a ni endle so a ni swi tiva ku ni ta ya bahati kun'wana. A ku na ko gega swi tiva ku ku vula kokwani foni swa thabangi hi yona a yi dumile yi n'wi teka. Ku hava vito ra munhu laha ku ta okay khuzani vavanuna van'wina mi ta ku twa ku biha loko se yi sungula ni tuta munhu hinkwawo loyi a ni lavaka ni le number 1843 Cosmo City extension 3 opposite Jack whatever mall xi na savage le disa xa kona I'm one up le ya shebe shit na tsaka ku tirha bullet a ni twi vafana mina is this a female for real phela ni twina ku this boldness ni swi komba ku it's a female mhani wa munti ende yi komba na vanhu swo yi tina na mchava ladies na mchava yi na ntiya nhlana ku ri kahle kahle na kuma ti ya ntsana ni xi further on indicated mi nga laveli ku ni tshami ni jele ne ni ta ya faya munhu nhloko mina loko a lava ku ni humesela moya ni ta mbarisa munhu nala mina it's a female ndzi ni chekisisa it's a female guys hayi na savage ngo and then from there she allegedly she indicated a call came through from that phone number and then a va kombela ku laviseriwa ku yona ku nga ku ri ya mani because va kume a call and the voice ya kona a ku ri ya n'wansati and the voice ya kona a yi na base vanhu va secheteterini hi Truecaller la va secheteterini la va kuma ku hayi very cawuka auto drilling ni nge download Truecaller ni download Truecaller mi ni tirhisi Truecaller but va secheteterini vanhu va yi kumeterini la vo tala and stuff like that va confirm itina ku na ni diyo na handla extra work here it's confirmed va lavisisini vanhu and I'm choosing to believe ku ri himpela ni ntiyiso ku ri hi yona number phone ya kokwani phone yoyo and stuff like that okay yeah all right and then from there thing one post ku yu Cosmo mall ya kona kwala a va te hi hlangana laha ni fikini ni yima and then a mi fikangi se na famba a ni la ku mi komba ku ni ta mi veka ndhawini ya n'wina my brother ni ta mi tela xitori mina I'm a man
brother, a ni twi hi vafana mina. I'm a man. Oh, so, oh yeah, okay. In other words, she's indicating she has some sort of a masculinity somehow in her, somehow. Ya kwa ku yimiwa na tintangu a timbawange swilo leti ka fika swi notisa ni ku gaza ka ni nga zi hela na matimba swi helela na video clip endliwini famba khaleni yimini bye bye se ni to famba khaleni yimini bye bye. Yeah, and then another post came through vele. Yeah, he continued na timhaka ta call vele. Call liya wu twa ku ni la Cosmos City wa swi tiva ku u vulavula na mani ni ku no va ku huma ni ku I'm coming. Mani loyi a twa onge a ni n'wi tivi boss lady ku ya hi vona Unbreakable and me voice na yi tiva a va post voice ya mina hi nkarhi hi vulavula va mi twisa a ni va rhekhoda vona va heta va ku cauka a va n'wi tivi hi vona lava foyini a va twa onge ni ta va chava a ni laviwi hi wanuna wa munhu ni nga n'wi onhelangi mi ta ba va maseve va n'wina a ni gwajisiwi hi mfana mina okay khalani khapulo liya a ni nge va bloki va te kahle ngopfu ni bloka gang okay a ni gwajisiwi hi vafana mina munhu i na mali mara i tshika ku ya ka dentist a ya loloxiwa matini hey lowun'wana i ni twela tibanhlungu mi ri mina mamiliyoni mara a mi nyuki okay mi titwa mindzilo na laviwa mina hi mfana wa fuda mi tata frustano na nsati a ni teki thaka mina hayi Unbreakable impela Unbreakable mi swi ni hlamarisinyana ma one woman show ntsanzi na Satan hi yexe mina ku mbala nyana Gucci se mi kota no hi lava ntla na marimila mi huwelela ti 3K ku hi sweswi to last post ku hisa hi tirhala ku ta ku ri yaleyo maybe ta tlhe continue xi indicated n'wina mi nga Anyang Mall okay mi ngo Anyang Mall address yi te Jack whatever ni ku loko va fika va ni fonela then va ni fonela va ri Cosmo hi 5 minutes to 11 ni ku a va ni nyiki 10 minutes ta fika hi 10 minutes past 11 a ni fikini of ni va yimerini la a ni la ku yi komba game and stuff like that so ku hi ti screenshots tete kwalano a ni sure mina if it's real or what but sweswi mi swi vonaka kwalano date hi vona ku ti 22 November 2025 as you can see kwalano then na call hi vona le henhla hi number phone ya liyani ni nge koti ku va ni ri xona mina no report for now it's difficult ku ni nga swi tiva ku hi swona or hi swona na and stuff like that mana mhaka liwa so yeah hi leswo I think the real proof a ku va ku recording yeah loko na recording yes hi kota ku swi twa and stuff like that so hey ni ve kona ta vuya ka gatsi leswi loko ri amukeza tsuka mata kombela mi tlika subscribe na stress no ri mantsemisa yi ri pregnant a ni swi tivi ku ri hi swona or hi swona hi nga yi lo jampa ku ya kunguhata n'hweti leyi nga hela or njhani so wena lo ri mantsemisa yi ri pregnant sira na stress xin'wana xikulu ngopfu ene lazi ni yi voneka hi hlanta nyana hale ka yi hlawula ka yi dya yi lava swakudya swa soft ende bewani vele ku ni vutisele swa serious ku no hi vutsiwini va ni vutisa ku mara misava ya n'warhunga ni ku a mi ta voni mintirho se u la ku mintirho yi nga yi vula swo what are 2 days in succession ka ni lorha milorho yo fana mantsemisa yi ri pregnant hi karhi hi ya hi hlawulela swimpahlani hala ka vo Ackermans halawa ni imagina i bebule n'wana kumbe ka yi tshame hansi ka yi va lexi ki yin'wana hi n'wana ko e ta vuya ko loko ma ka yi dedeleka
u lava ku ta bebula xibye xibye a ta tshama na vavutshila na vavunene mara serious norho lowa kambe lexi nga na lexi a number ma xini lexi taku kasi u ngo xi ta ku u vula ku i pregnant na ri fane ri komini ma December a na stress serious loko ro tshuka ri komi ku ta ku ri number ma number 15